Kuma guciarwo gwake James Kago akoretwo ari na murimu wa Haemophilia, murimu uria ugwatanagio kuma njiarwa na njiarwa gatagati ka andu a nyumba imwe. Na kwa ihinda ria miaka 35 iria Kago ari nayo kwa ihinda riri akoretwo akihorana na murimu uyu. Githie ngiko tests na gikorwo ndina Haemophilia A. No mbere ndaya aciari ake matiamenyete ari na murimu uyu, undu uria makorirwo makimutwara thibitari imwe nginya iria ingi magietha urigitani ari na ukuru wa miaka 3. Ni mahota kunjira uhoro wa murimu uyu, makanjira niki ingika niki itangika, na ni manyonirie wendo munene muno tondu ni undu wa wendo ucio ani ndambirie kuona murimu wa ngati muru no uria ura manage ona ningi avoid indo iria igutuma nguthwo kana ndemuri ni guikara maisha mangi ta ma kawaida. Na kwa ihinda ria miaka 32 kuma amenya ari na murimu wa Haemophilia akoretwo akihuthira ndawa kuona murimu uyu ndungihonwo kaimana. Dagitari Kibet Shikuku ni mutaalamu wa murimu uyu kuma thibitari nene ya Kenyatta. Haemophiliacs wengi wanavuja damu kwa joints, areas ambazo kuna pressure, and then wanavuja damu. Wakati mwingine pia wanavuja damu kwa sehemu ambazo zinaweza kuwafanya wakapoteza maisha, kwa mfano wakivuja damu kwa ubongo ama kwa laini ya chakula. Kibet agatwira kiria gicungagiriria mundu gukorwo na murimu uyu, akiuga no kunyite kuhitukira njira ingi. Dagitari agatwira kuri na mithemba 3 ya murimu uyu. Na Haemophilia A ni wagonjwa ambao hawana chembe namba 8. Chembe zimepewa Roman numbers kutoka Roman number 1 hadi Roman number 13. So Haemophilia A hawana chembe namba 8. Haemophilia B hawana chembe namba 9. Na Haemophilia C hawana chembe namba 11. Na kongerera kuga dalili cia murimu uyu ni kura makiria hindi ria mundu atemwo, kura makiria hindi ria mundu athecwo, ruo na kugia wimbo marungu-ini ma moko kana maguru, na kununuha hatari gitumi. Kuna madawa ambayo tunayatumia. Zamani ukiwa na hii ugonjwa ungepewa damu, lakini kwa sababu teknolojia imebadilika, sasa tukatoka kwa damu tukakuja kwa chembe fulani kwa damu ambayo inatusaidia kupata zile proteins. Lakini sasa tumetoka hapo, tumerudi kwa dawa ambayo tunakudungia tu kwa mishipa ya damu, tunaita factor concentrates. Ukiwa na bleed ama unavuja kwa damu, ukikuja na tumekupima, tunakupea hiyo dawa na hiyo ugonjwa na kuvuja kwa damu itatulia. Ni undu uria Kago akoretwo agika, urigiti uria augite ni ukoretwo uri murigo kuri we, undu umwe na andu a nyumba yake kuona dawa ici ire goro makiria. Ili tu anatusaidia na hii dawa. Dose moja ya mtoto mdogo ni 50,000 na lazima atibiwe karibu siku 3. Hiyo inamaanisha ukiwa na kuvuja kwa damu 1 bleed utapata mtoto ametumia karibu 150,000. Mtu mzima atatumia pesa zaidi. Kuringana na uthuthuria uria wikitwo guku bururi-ini, ni uronania ati kuri andu 10,000 umwe wao ni akoragwo ugwatini wa kugia murimu uyu. Kama Kenya population saizi ni karibu 50 million ama ukiweka hata 45, hiyo inamaanisha tunatakana tuwe na wagonjwa 4,500. Murimu wa Haemophilia urehagira murwaru mathina kiodorita, no ende ungimenyeka tene no uramatwo na murwaru akorwo agikara kwa ihinda riraya. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, ritwa riakwa ni Muthoni wa Njoroge.